kuva kwa 21 kugera kwa 28 Nzeri na 25 imihanda ya Kigali yagendagamo amagare y'abari mu irushanwa ry'isi ry'amagare, ariko ntababeshye ari yamwabonaga sa amagare ahubwo ni nk'ama etage yari mu mihanda agenda, ni za vewiti zanyongwaga, ni ibibanza kandi bitari bibonetse byose byari mu muhanda, kuko agaciro kari amagare ntabwo gasanzwe, kugera naho harimo agura renga miliyoni 200 z'amanyarwanda. Reka turebe iby'agaciro k'aya magare. Amagare n'ibikoresho bikoreshwa muri UCI biba bikoranye ikoranabuhanga rya nyuma mu by'amagare, kandi UCI ikora buryo ki buri gare riba rifite umutekano wuzuye kandi rikorohereza uri nyonga, bityo buri gice kigize igare kigomba kwemezwa na UCI, kigomba rero kwemezwa hakurikijwe amabwiriza bashyizweho. Ubwo rero ibyo bice byose bagomba kwemeza ni amapine, amareyo, amahembe, mbega buri kimwe bikubahiriza ibyo baba basaba. Bitewe n'uko amagare ahenda kandi akarushaho kugenda ahenda cyane, UCI ubwayo yashyizeho amabwiriza azatangira kubahirizwa mu mwaka wa 2027 yo kugabanya ibiciro by'amagare akoreshwa, kuko hari ibihugu byari biri kubura ubushobozi bwo kwigondera ayo magare, kandi na UCI itakwemera igare ibonye ryose kugira ngo ratazagira ugira urwitwazo. Bafite gahunda yo kugabanya ibiciro by'amagare bikaba rusange. Ibi kandi babikoze kugira ngo bitazarangira irushanwa ryitabirwa na bamwe gusa, abandi bakaba bamera nk'abahezwa kubera kubura ubushobozi. Kugira ngo bumve agaciro k'amagare baba bari gukoresha, nk'abanyonzi bo mu Buyapani bari muri UCI Kigali na 25, amagare banyongaga agura 120 by'amayero, ubwo mu manyarwanda ni miliyoni zisaga 200. Abanyonzi bo mu Bwongereza bo banyongaga irigura 65 by'amayero, ugasaga miliyoni 110 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa amakipe yose ntabwo ariko bafite amagare ahenze mena aka kageni, kuko ku mpuzandengo amagare akoreshwa abagura miliyoni 18. Nk'ikipe ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, igare banyongaga muri UCI rigura amayero 22,000, ubwo ni miliyoni 37 z'u Rwanda. Ku mpuzandengo rero amagare yose akoreshwa muri UCI akabagura muri izo miliyoni 18. Iba ariko byiyongeraho ibindi bikoresho nka mubazi ibara ibirometero bagenda, imyenda y'ubwirinzi y'abakinnyi ndetse n'ibindi byose, kandi bigahenda kubi. Kubera uko guhenda bituma amakipe yose atisanga kimwe muri irushanwa, bimwe mu bihugu bikanabura ubushobozi bwo kwitabira irushanwa. Kugira ngo rero amakipe yose yisange mu irushanwa kandi banakoresha ibikoresho bijya kumera kimwe, UCI iri gukaza ingamba zo guhananura ibiciro by'amagare, kandi abayacuruza bakajya bagenzurwa ku buryo aboneka ku giciro kidakanganye kandi kijya kuba rusange. Gusa gutwara igare rihenze siko gutsinda, kuko nk'igare Tadej Pogacar ari nawe wegukanye UCI ryigeze kugurishwa mu cyamunara kuri miliyoni 60, naho irya Remco Evenepoel ari nawe wakurikiye Tadej ryigeze kugurishwa miliyoni 34. Mbega muri make amagare akoreshwa muri UCI n'amagare y'akataraboneka, ntabwo ari za matawari 150, ahubwo agura amamiliyoni. Ngayo nguko duhure mu bindi biganiro.